apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat parikot mo aya bakit? Itay pa nga agal aliwaksay ka. Ay, awanen nga rudan ti kaduwak nga agbantay ije pwesto lakay. Ay nawaw. Kika anak kam ngay. Las na ka no, nga agtrabaho intong bikat. Apay ka no. Anak ka ti diyo nagkinaawatan? Awam mo ki ide, ngam nag-enroll ngamin iti TESDA. Iso amasapol nga agpasentro iti Lunes, ta agrugin ti training da. Naitalangan pa iso. Agkita ka niti sa bali at ang danam Sino ngay nga ta? Ni Manang Maricel ngay. Ang mga numayat na jay. Diyak kayat ni Manang Maricel. Nagagatmot ni Manang Maricel. Bakit? Ay basta, agsapulaklatan iti sa bali lakay. Bayam siya kung ti makamong agpili. Anya ti may mugatangan, Nana Paula. Ay, may sakilo akabates. Kan may sakilo apitsay laang. Elizabeth, nakaw. Ay, agpili kayo nga ro din, ana na. Taikilo tayo. Awam mo tayo ka, anak ka, makaduam. Agiskwela ka no iti TESDA ije sentro, nana. Ay, di awanin katulungam. Ay, agsapsapulak pa'y laang, nana. Aywan. Ni Junjun ngay nga apo ko yo. Bakasyon da ita, saan ka di? Ang mga numayat mo't ang makitangdan, tauray isupay laang titangdanak. Isupay agastusin na ano pa nag-iiskwela manan. Ay, mabalin mo ni Lilay, nakaw. Tay ubing ti kayat ko, nana? Sige. Kasaritak tuman ti apo ko, nuan niya ti makunada. Sige, bagaan kan taw no kaskasanaw. Ayan, ti apo ko. Lilay, anak ko. Ay napan nakitangda, nanang. Kunak manonal pasti paparamid ni Lucy ken kuana. Wan, inayaban ni Tata Ador. Agapit da kanu ngamin itinatang ita. Abangan kiday no, kaya't natin makitangdan ka ni Elizabeth. Anyangay kanu ti ipaaramid ni Mari Elizabeth, nanang. Tumulong ka na, ijay pwestuda. Apay ti kaanakan na ngay, asigot at ang tangdanan na. Bisi ka numutan, ta agtesta. Di dan masangaw ti agtrabaho. Kat no kaya't ni Don John, di ipadas na ijay. Nagagamot ti apo ko kahit. Sigurado akabaulan na ti trabaho ijay. Sige, nanang, takasarita tayon to inton makaawid. Sigurado nga umanugot da jay, taiurnungan na kanu ti panagadal na. Kaya't namot piman ti makaturpos. Mayat day ta. Taubing pailaan nga nairwaman di ti trabaho. No saan kumaan na sapaan na tay ti amana. Saan marigatan na kasta. Anya di ko na yung ibagayon, anang? Kaya't mo ti makitangdan ka ni Antim nga Elizabeth, anak kaw? Anya ti paramid na, nanang? Aglako kayo ka no, ije pwestuda. Ay, wala. Kayat ko, nanang. Maanusam nga ta. Ay, nawaw. Nairuama ko niti trabaho, nanang. Basic langan, taglako kanyak. Kaano nga yung mangrugiak? Ita ko man ata isopay. Kasaritak pa'y nga umuna ni Antem, anak ko. Saludsudon ta, no manuti ikad na atangdan mo. Kan, no anya ti oras ti trabaho. Tapno, amu tayo mata. Sige, nanang. No kayat ni Auntie Elizabeth.
Mabali namang rugi akin ton bigat mo't lang. Anya nga'y, Marilili. Anya di ko na ni Junjun. Mayat ka di? Wen, mayat ti anak ko. Kayat ko kumaamaamuan no manuti itad mo atang dan na. Kan noan niya nga oras ti pa nagtrabaho na, Mare. 280 lang ti kabailak Ngam, di ka madanagan, Mare. Pakanag mo ti anak mo. Saan ang mabisinan ija palingke? Ay na, di lang mabalin at 300, Mare. Nagagatmat kit di ti anak ko. Uray ubing pa, kat mapagtalkan da jay. Uno saan, uray syaklangan titang danam. Ni Junjun datan, Mare. 280 lang talaga ti kabailak nga itod. 9 a.m. to 6 p.m. ti trabaho. Ubing matgayam ti kayat mo, Mare. Wen, saan mo't kit di nadagsin unay ti trabaho, Mare. Kabailan mo ti 15 years old nga arambidon ti trabaho ijay. Sige nga ron, Mare. Ni Junjun lat nga rudan. Ibaon konto, dito ayan mo inton bigat. Kumusta gay? Anya tinagsaritaan nyo kan Marilili. Mayat ka day, makitangdan ken ka, bakit? Saan an nilili titang danak, Julius Lakay? Ay nawaw, o sino nga raw? Tay anak na Ni John John. Wan, Lakay. Ay nawaw, mahilig ka matitiubingan niya. Ay, wana. Ay, jakilibak, Lagay. May mayat ti ubing at ang danan. Tanalaklakada ngamin na maisuraw. Inton madamdama, may demanda kay ti child labor. Ay, nawaw. Itian niya kumaaga po. Saan kumot ida pilpilitan? No asino ti mayat ang makitang dan, di iso. Apay mo't ngamin na kay kayat mo ti ubing. Ay, nawaw. Common sense mo tun Lakay. No ubing titang danak, makatipidak. San mo't unay nadagsan ti patrabaho? Ken may saanan nga ubing ti 15 anyos. Barito day jayan, at danakam na. Si kakit di mo. Awan ka rin ti paramid mo, Auntie Elizabeth? No awanan ti customer, dalusam dagito'y petchay, wen. Day tala, Auntie? No malpas, ikilom dagito'y kamatis. Okay, Auntie. Sige, dalabiit papanak. Dito'y kalaang pwesto, wen. Urayam, no adda ti i-deliver daan natin. No adda ti umay gumatang, lakwam mutlaangan. Wan, Auntie. Kita ti kwarta nga ibaybayad da, Agraman ti itid mo asupli. Tama nga no, sobramot ten. Wan, Auntie. Siyak ti makam mo. Siguraduam laeng, Tanong ma short ti collection ay, kisayak ti tangdan mo. Nay, apay, sa dino ti papanamlilay. Kano kasangsang mula nga napan nakilaba. Ay, madanagan nga rod, nanang. Ay, nawaw. Anya launay ti pagdandanaga, Maya. Kumusta mo't nga tandi apo ko yung iji palingke, nanang? Sika di mo't anak ka. Siguradaw nga day di palingki day jay. Madama manon ti panaglako da kani Antina. Ay, amangan mo't no narigat ti ipapaaramid day jay nga Elizabeth. Kunaktumot asya kung titang danan na hangam di namot kayat. No, dagitin siya mula ang ubang. Ti kaya na at ang danan day jay. Ay, uwan nga ron, nanang. Sa bagay, kayat na siguro mati makatipid. Iso akay kayat na dagiti ubing at ang tangdanan. Tinapatag kat ada pagtrabahuan ti anak mo. Agawit to day jay intun madamdaba. Ipabay samkidi ti atensyon mo iti trabahom. Tapno ada malpas mo. Jack makaid na, nanang. Mapanak man pa iti palengke. Agawid ak tumat lang adagos. Kumusta ngay? Ado ka ditigim matang, Junjun? At dali maging matang, Auntie. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Kumusta kan dito, Junjun, anak ko? Ne, sika mo gayam day tamari lili. Anya tararamidan nyo diti palengke, nanang?
Ay, ekwa. Adala na pan ko ginatang dita banger. Iso na panunot ko ti din magas dito'y pwesto ni Antem. Okay, ak lang dito'y nanang. Di kay matanagan. Wen nga rod, mare. Nasaya at laang ni Junjun dito eh. San mo't unay anadagsan ti trabaho na? Kas makita mo't, awan unay ti aramidon na. Para kada kayo, Lola. Ah! Ay, nawaw! Anya da ito yapo ko? Prutas, Lola. Ginatang ko ti Daduma. Ti Daduma, intad niya Auntie Elizabeth. Nagsweldo ka ka din, anak ko? Wala nang. Iso agimata nga kiti si datayo. Ay na, indulin mo lat ta kuman, tapno adagastusam, intun pa nag-eskwela, anak ko. Ay, una pa! Amumay da manula ang timay itad ti inamkin ka. Okay lang, nanang, Lola. Sagpaminsan lang, mat. Intun sumarunong agsweldo ka, oray di kan gumatang iti si datayo. Siya kun ti makaamaw, tadamot trabaho. Nanang, Nuan niya timbaga ni nanang mo, iso ti aramida mapo. Di nakam ka di pa kadanagan. Ipang pangrunam ko mati kwarta agastusam para iti panagadal mo. inted mo ka din ti tangdan ni John John, bakit? Ay nawang, apay, anya ti pagkitkitaam kanyak Julius? Sinaludsod ko lang, mat. Amangan kunak no nalipatam. Ay nawaw, amok dagitan, saan na masapol nga ipalagip mo? Ay, apo. Malahunan. Agpalis ka na rudan ta, mangan tayon. Apay, nakaluto kan? Wen, nasapa analpas ti trabaho me, so nasapa akmat na nagawid. Ay, nasayat mo't garutan ay apo, nabambanugak unay lakay. Ado ti trabaho ijay palengke. Saan ang makainan na da tao? Awan pa'y kaditi apo ko yo, nanang. Awan pa'y nga raw na kaong. Apay ngay. Kadno alas 7 matan. Mga no nag-overtime da. Ay, una yan. 9 a.m. to 6 p.m. ti schedule ti trabaho na dayjay, nanang. Pamangan no paawid din jay anak mo. Ano santa nga urayan? Di ka nga minagpampanunot iti negatibaw. Tapno saan ka ma-stress? Madanaganak tanudad dumakat masapa arumwar. Intun kon, marabian nga gawid. Saan mat masursuro ti schedule nga imbaga ni Mary Elizabeth? Junjun, mabalin kan nga agawid. Agyaman ako na, auntie. No saludsuden ni nanang mo, no apay anarabyan ka. Ibagam nag-overtime ka, ha? Taadu tinateng nga inrepakta para intun bigat. Wan, auntie. Awan gayam, no awan ti aramidem intun bigat, mabalin ka kadi masapsapa nga umay. Amangan ngamin no masapa nga umay, ti mang pick up kadagiti inrepakta. Awan ti kadwak amang bagkat, sapay ada ti trabaho ni uncle mo. Okay, auntie. Sapsapag nga rod ti umay. Kastaman ti kayat ko ken ka. Nalaka ka akasarsarita, Junjun. Tangdan mo para itaalawas, Junjun. Dahito lang, auntie. Wen, nalaka nga min tinatengken prutas ita. Ado mo tigin matang, auntie. Wen nga manulaang mo't nga iti ganansyak ijay. Anya? Basit laang tinaganansyak. Iso akin isayak pa laang titangdan mo. Di ka madanagan, tano dakkel ti sales intun umay alawas na yunak to titangdan mo. Okay, auntie. Apay akas tati lang nakamisuot ka mat. Basta nayunan nyo titangdan ko inton o may alawas sa auntie. Uwan! Makitan to ado ti mapaglakwan ta. Ti kanayon ko nga ibagaken ka, Di mo ibagbagaken nanang mo akurang ti inted ko. No di mo kayat nga ikaten ka. Nawatam! Nay, apay akas tati lang managawid, Junjun, anak ko. Kasanumat ngamin, nanang. Kasanute?
Kurang man ang tintad ni Auntie Elizabeth sa tangdan ko. Ay nawaw, apay kanungay. Kat no nakumpleto mo 8 hours at trabaho. No daduma, masapa ka pa nga trabaho. Intun kon, marabyan ka pa nga gawid. Basit ka no lang ti ganansya na. Kat adumat ti customer mi, nanang. Talo lawas na nakasta tinaramid na. Diyak lang imbagbaga ka na kayo, tayo sutibilin na. Ay nawaw, ay sana mabalinti kasta ah. Saan ka pa ilangag trabaho intun bigat? Kasaritak pa nga umuna dahi ta Mari Elizabeth. Ne, apay asikati may dito'y balay, Mari Lili. Ni Junjun ngay. Saanan nga trabaho ti anak ko, Mare? Ay nawaw. Apay mat. Kahit itid ko lang, matisweldo na. Intad mo nga paiso, ngam kurang mat. Ti ko nam siguro kadyak maamuan ti kalukwa man niya. Ay, kastoy ngamin, Mare. Basit laeng at talaga ngamin tinapaglakwan mi. Kat no adu ka numat ti customer yaw. Adu ang manulaeng mati ganansyak ijay. Ay, sana mabalinti kasta, Mare. Itad mo ti kurang asweldo ti anak ko. Ay nawaw! Apay, di ka kadi makaawat mo't, Mare? Kasta ti diskarte, Mare. Kayat mo ti ubing atang danan tapno malukom ida, kasta ka day? Ay, sana mabalinti kasta kanyak, Mare. Numano ti tangdan ang nagsaritaan ta, iso ti itad mo. Tuiti lang aro doon, di mo pa'y maitad mo't, abuaw? Santo pa'y ngagrik-reklamo jay anak mo, si kantulakit din? Tama ba inday jay? No di mo itad ti kurang iti sweldo ni Junjun, ipabarangay ka, Mare. Na, sana siyak ti kalkalabahanam ko nakmanan. Nasabat ko ni Elizabeth di tadalan ni Tay. Nag-report ka no di barangay hall. Ay nawaw! Kahit anya ka no tin-report na. Ti sweldo ti anak na adi mo into da. Anya? Orayam ti schedule yo. Taag sasango kayo ka no di barangay hall. Ay nawaw! Ay, mga no mamulta aklakay. Dahil ti di tayo sigurado Ang amnuan nyaman ti pangedeng ni Kapitan, iso ti masurot. Awan ngamin babain mo ang mga arami di ti kasta. Kurang lang arudan ti tangdan da ti may sangal daw at itod mo, di mo pa'y maitod abu umat. Lakay. Kaputaw bingda, gundawaya mida. Baliwam man ti kasta nga ugalim. Anusan je ubing ti agtrabaho tapno adagastusan na no panag-eskwela, ngam kastakit din ti aramidam. Isardong mo, ti kasta nga aramid mo, Elizabeth. Dakkel paikit din tinagastos ko. Ayaw na yun, ti kasto yung mapaspasamak. Manaw, timpabayad ni Kapitan ken kaya. Ninayunan na iti 280 per day lakay. Kurang kanupay day jay. Kunak tumet ken ka. Ayaw po, dakdakkel paikit din tinagastos ko lakay. Di ka ngamin masya ni Jobing. Sumot lagayam nga ubing ti kayat mo atang danan. Tapno addagundawayam. Kaya't ko kumalaang mo't ati makatipid lakay. Kamali ti kasya pamayam pakat. Sana ka po ta ubing akat lokumatan. Agbalin ka apatas iti amin na banag. No di mo kayat ti may sagmak. Di mo gundawayan ti padam a tao. Agbalin ka kumaapatas iti amin a banag. Tapno awan to ti pakaisagmakam intun mauding aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.